Dragi dobri ljudi, jedan podsjetnik svima nama, da se ne bojimo davati. Taman što nekad i često davalice shvate da su prije krivo davale, naravno da onda treba promijeniti kanal davanja, ali bijele tragove, kao što znamo kroz Ja sam Petra, nećete me slomiti knjigu, nebo pretvara u biserje. Tako da davanjem, bez obzira što nas nekad i preveslaju, skupljamo biserje koje nas kasnije sačeka u životu. I želim zato podsjetnik napraviti svima nama, da nam stalno zvoni, da davatelj uvijek prima, čak i ako je krivo dao na samaren, on to treba promijeniti. A ono što je najvažnija lekcija koju bih voljela da se ugradi svima planetarno i od koje bi ozdravio svijet, je da davatelj dobiva više nego primatelj. Provjereno i potvrđeno milion puta.